nama ostaje da budemo mirni i spokojni, braćo i sestre. Pa i od sada kao i do sada se koristimo sa svim sredstvima ljudskim, moralnim i vrednosnim da dokazujemo svoje pravo na najsvetiju našu zemlju i da najmirnijim sredstvima dođemo do cilja koji Bog blagosilja i koji donosi dobro svima. Ne zaboravimo, mogu doneti ma kakvu odluku. Srpski narod nikada tu odluku neće prihvatiti. A znamo iz istorije da ono što je nepravedno uzeto moralo se i na kraju i vratiti. Najbolje nam je primjer istorije jevrejskog naroda koji su 2000 godina bili rastureni po svetu, čekali, sanjali i dosanjali dan da obnove svoje carstvo u Palestini, zemlji svetoj. To je samo primjer da se na njih ugledamo i da mnogo što prepustimo pre svega Bogu, a zatim putu i načinu kakvi se najbolje rešavaju problemi i odnosi među ljudima.